Hallelujah. Reka Imana yacu icyubahiro. Dushimiye Imana kubwo kugera aha ngaha. Nibyo kwishimirwa cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Turashima kubwa mwene data wadutumiye atugira icyizere. We thank God for our brother who invited us. Hari abandi benshi yari guhamagara ariko kuba natwe yadushyize mu we yatekereje Imana imuhumurize. He could have invited a lot of people, but for him to think about us, may God bless him. Turashima Imana cyane kubw'uyu mwanya twongeye guhabwa kuramya Imana. We are very happy to be here today. Uyu ni umwanya udasanzwe mp'agaciro gakomeye. This is a valuable moment. Rero Imana ihabwa icubera kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kongera kuyiramya. May our God receive all the glory. Shima Imana kubwo abantu benshi ndi kubona hano duherukana kera abanyagorora. I thank God for all these people that I see here. Many people that I haven't seen for so long. Many people that I haven't seen for so long. May God bless you. I may not stop saying it is my first time to see the servant of God and I both face to face. He started in this field and now he's in his old age. We are very happy to see you. We have heard your songs. Before when we used to have the cassette, there's one of his songs that I remember. That's one of the songs. That's one of his songs and many more songs. I'm very happy to see you. It is very honored. And again, I want to thank God that I came today. I came with my family. It is a blessing for me to come, and my husband and my kid will come with me as they support in this calling that I have. Oh, he can stand up so you can see him. We thank you in the presence of our God and in your presence. It is not usual. We cannot take it for granted. We thank you for your support in this journey. Let's all join together and praise our God in this evening that the Lord has given us. Let me ask you to get something out of here. Some people came sick or tired. But if there's one thing that touched the heart of the Lord, it is when you worship Him with your heart. And we do great things in your heart, in your life. If you can, please stand up and join me. Turi imbere y'amaso yawe y'umugoroba wa none turi hano muri iki kibanza nta kindi kiduteranyije uretse kuvuga izina ryawe ryonyine uretse kuvuga ko uri uwera nta uhwanye nawe mu isi no mu ijuru imitima yacu icishijwe bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo izina ryawe ryonyine ari ryo rihabwa icubahiro bana natwe mwami Yesu urakoze Mana. Hallelujah. Isi yose yuzuye
reka twese tubivuge uruwera mwami uruwera mwami Imana nyir'ingabo nyir'ingabo isi yose yuzuyemo haleluya reka tubihamye uyu mugoroba Imana nyir'ingabo Imana nyir'ingabo isi yose yuzuyemo icyubahiro reka twongere tubivuge uruwera Mana tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba isi yose yuzuyemo haleluya uruwera mwami Imana nyir'ingabo haleluya isi yose yuzuyemo uruwera mwami
isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako iratangaje. Ninde watubuza gutaramira Imana yacu, kw'ibyo yadukoreye byose bihambaye. Ninde watubuza kuramya Imana yacu, ibyo yadukoreye iratangaje. Yemeye gutanga umwana we Yesu, watubera igitambo gikwiriye, ugatanga ipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ninde watubuza, ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako iratangaje. Ninde watubuza, ninde watubuza imirimo yakoze iratangaje.
yesu ngo niwe soko yacu He is our source, y'amahoro. our peace. Ahantu ngira ngo have isoko ni ahantu nyine ni ya soko ifite gukama. I believe that when there is a source, it is a source that is not there to end or to tureke finish. gutwara umwanya dukomeze Let's not take a time and tuvuge continue. ngo uhoraho niwe mana. We're going to say, God, you are Lord. Abanezerwa kugira ngo muze dufatikanye mutambuke naho mu gice cy'ikibazo. Uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose bihatse amaso.
mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha ni wowe amaturo y'imitima yacu ni wowe amashimwe yaba tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe manura imbaraga zaba muri iki kigiro zaba
munyongerere mikoro gato ijwi riri kuba rigufi nza kwamamaza Yesu nza kwamamaza uri mwiza nza kwamamaza mu mahanga nza kwamamaza oh nza kwamamaza Clap your hands for the Lord. Hallelujah. Let's clap for the Lord. Wow. Ahantu hari Imana. Gira mugezi wangu hano hari Imana. We can feel the presence of God. Abantu bicaye badafite bagenzi babo nacyo ni ikindi kibazo. There's a lot of people that are here without their niba wicaye n'umuntu ukabona ko ari umuntu kandi mubwire ngo hano hari Imana. If you have your friend with you, tell them there is a presence of God this evening. Ari umupastor ambwiye ngo iyo bikoze gutya hari abantu biyungira no mu rusengero kano kanya. There is a pastor that said if we do it this way, people will come straight to the church. Turebe koko niba nta kibazo mufitanye murebe mu maso mubwiye ati nishimiye kukubona uyu munsi. Tell your friend I am so happy to see you this evening. We will talk about it later. His name is Ramajan. Please clap for him. Hallelujah. Nanje nyitwa Ziraje. We have a lot of things going on. There is singing, there is dancing, and there's just praising the Lord in general. We are going to be joyful this evening. Wow.